Бізді бейтірге йондылдар өздері келіп еткен сұлпылардың 2003 елдағы еңеусігі Илнур Рамазанов. Қаршалығын. Илнур ағай, рахмет сақмая. Илнур ағай, сұлпыларда қатнашқанда хеңе несе ешіні? Исләхәм мен бір 2 яш болғандыр ол, 7 яш шулай болған әй? Нинде ерлығайның? Башқұрт халық ері Салават ерлығайын. Илнур, бүгін біздің достарыбыз нинде еріңа бейесектер? Әлбетте, сірлі халау еріна. Сірлі халау ері достар, бейейік дәрттеніп, hem de kol savayık səhnələ İlnur Ramazanov. Yardarımdı hingə arnab, səhnələrdə duram qarab. Anlayhımı hissimdir, dünyalağı insi bərqib. Qaraşlarım qaynar udud, əytsə minə istəmək. Bir qulağında sirli halal, oyalmahin bulsaq qayav. Kötüm hinen tik bir hudden, yalatırlıq kogen. Bir qulağında sirli halal, oyalmahin bulsaq qayav. Kötüm hinen tik bir hudden, yalatırlıq kogen. Maturitet aranımda, yürekte utqa bıhtında. Utep gittin